Cek mangkoke marungkan samarok. Moal kuat hidup melawan anak kuring. Hah? Disuka haji ayeuna boga jago urang teh ngaranna teh Aswatama. Marukan samarok. Tinggal ku sampean. Naon? Tinggal ku sampean. Bo, iya teh pun anak teh tadina jadi betul. Cek mau ke? Garingin panas tiris. Kunaon? Liur. Atung minum mixari. Bisa dan batuk. Oh, di rumah eta pun anak ka mana di mana aja? Dileles gitu. Tuang ya. Udah. Awas lain jago serut teh. Dileles gitu saya mah. Nah, siting. Maknya jago gitu siting. Udah. Medikan. Kunaon awo siting. Liur ama Di kumaha? Pana nu karasa teh? Mana dia kalau sih apa dia Si kurang jampe gua mah. Cari roti. Itu kurang jampe ku sari roti. Sugane cager. Oh, kawilahin mawidane pitalian. Cing nona cager. Oh, tuh acuan sama karasa tis. Kalau dari tiuk kalau ditiuk. Kumaha sia teh bisa kitu? Kalau ampun sama gua nih kayaknya teh. Oh, ampun sama kita. Lamun disebutkeun ampun, hayu urang make lakas ribu buih.